Oskus do to Nisalisa Kasa Tom Abaka Zaidbi, Chise Taposwa, Uswa, Anawea, Poliswa, Ale Toloswa, okay, Sasa Atoya, Quiz Master to Chinese, Nisalisa Kasantana Dima, Chipazo Samik to Sester, we got United Kingdom of Car, Ale Sasa Toya for Nisalisa Kaselai. George and I DP wake up in inside you do wake up because some prem santi to ladder wake up in June Biswidyalaya na Nepal Basa विभागीय प्रमुख भएपछि उयोको डाना सार बियादिमको चाहिँ डाक्टर बाल गोपाल श्रेष्ठ उयोको वर्ल्ड निवा अर्गनाइजेसन या फुलामा चाहिँ नायक उयोको चाहिँ नेदरल्यान्ड आ चाहिँ जिठो चाहिँ संयुक्त सहित त निसलिस कासा सुया द जिन्छ नि इन भएन जना सुबा संयुक्त श्रेष्ठ जी यकको सुबा विमान श्रेष्ठ जु यकको सुबा आज चाहिँ ठाउँ ठाउँया चाहिँ ज्याजो जी चाहिँ संयुक्त श्रेष्ठ जोजलपा ठाउँया नीति ठाउँया ज्याजो नीति जी कुइज मास्टर जुल दक्षिण थाना लस्कुस दु अले लस्कुस दु प्रेमथान म्याडम नेपाल ठाउँया जज डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ जु नेदरल्यान्ड वेकन ठाउँया जज जुयादी आज जी ठाउँया ज्याजो न्याके दक्ले न्या चाहिँ जिस रुल्स चाहिँ नियम त चाहिँ धायो यान चलाउँछ ल ठाउँयु न जिसा चाहिँ न्याब्ले वे खन नियम तर अथेसा जिसा चाहिँ काश्मीर पिन त नियम सुसु खदगा नापा धायो चाहिँ यान चलाउँछ ल वो चाहिँ छगु भिडियो चाहिँ जिथन एरिया भिडियो बोला चिकिन त थन ओके जिजा थन एरिया मलाई थोच नियम त ख बालका नियम दिस दिस कासा न्याके दुंगा चाहिँ दक्को नियम चाहिँ दिस पालना यामै जुइ जोजो लापा जी केसरमान ताम्राकार अमेरिका या शिकागो पाखे ठौं जुइ ट्यांगु हली नेवा न्यसा लिस कासाया कजी कटा सिकपिन्ट ठौं जुइ ट्यांगु टु कासाया नियम त Ninkitana. Rules for the World Newah Quiz Contest 2021. Tugu nyasa risa kasa buti kaipi chagu puchle apola somodai medusanju palusanju mosanju some demare umoro putle chamanaya o mepi gwali mepi jui putlon nayolon deka nyasa yalisa bima ग्वालिमी पासा पिसा बिउगु लिसा माने जुइमको यदि लिसा बिहे बिल लासा उकियात लिया बिगु जुइमको In this quiz contest, each team should have maximum 3 members, maybe less, either boys or girls, and one team leader and other supporters. Only the team leader can answer the questions. No points will be awarded to any other member if she or he answers the questions. Kasa juigu dikunu thogu palapi putoya duzopi छकुया कोठा छगया कम्प्युटर न्योने चोनिमा सकले जुमे न्योने 15 गो अठिरहेको झिन्यागो मिनेट न्यो ठेंकेमा. On the day of the event, all members of each team should be present in the same room and in front of the same computer at least 15 minutes before the event starts. Boti kaipi चोनीको कोठा कासामी बैक मेपी सुन दे मजु वा चोनी मजु जिमस अन सु डुगु वा चालकी वो पुचो या त कासा पिटने गुजी. No one other than the participants should be present in the room. If we notice, you will be disqualified. Kasa जोची बोटी कय दीपस थगु न्याने साडा भो चोसा कलम वा पेन्सिल वा ल बैग मेगु मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर वा चुन स्रोत सामग्री न्याने टेदैमखु. Participants are not allowed to place any other mobile, computer or laptop devices in front of them except a plain sheet of paper, pencil, pen and water. छगु चरणे कासा पेंगु पुचवादका दुठ्याई
Only 4 teams will participate in each stage of the game. Kasa botikai depi tagi chagu nishe chinnigu dunia jima. Participants in the quiz contest must be from grade 8 to 12. Botikai depi padu medupi fakku Newah tisa wasle chai dita inapiana. Participants are requested to join in Newah attire as far as possible. Nyasaya lisa nawana artat maukhik rupma bima. Questions should be answered orally. Dakle napang puchaita nyasaya lisa bid 6 minute biguji yedi ugu pucha pakhe pachi lisa mawasa we nyasa migu puchaita nyeniguji. Able migu puchaita pi nyagu second jakadai nigu putlana pachi lisa mabil lasa songo puchaita migu lisa bita suigu second wa anali dakle lipango puchayata lisa bita chinyagu second jaka e biguji. To answer each question, the first team will get 1 minute time. If it is not answered correctly, the same question will go to the next team. The next team will get 45 seconds only. If the second team does not answer it correctly, the third team will get 30 seconds to answer the question correctly. Then the fourth team will get only 15 seconds to answer. Yadi napangu pucha pakhe pachi lisa wal dasa u pucha yata nigu lia bigu ji pachi lisa moya we nyasa migu pucha yata wanigu avastha pachi lisa wal dasa nigu pucha yata chinyagu lia athe sungu puchna u lisa pachi lisa bil dasa chigu lia o pengu puchna pachi lisa bil dasa nyagu lia jaka bigu ji. If the question is answered correctly by the first team, they will get 20 points. Following an incorrect answer, if the question goes to second team, the next team will get 15 points. If the third team gives correct answer to the question, and they will get 10 points. And if the fourth team answers correctly, they will get 5 points. Biatago iyat ne patch lisa woge jakalia biguji. I puli runga wogu lisaita lia bita badye jimuku I shirog yachuma sanket biguji. Questions answered after the allocated time will not be awarded any points. Participants will be informed by a signal when their allocated time runs out. Sunjia software jamabil tasa nyasa mutu nyeniguji. In case if software does not work, question will be asked orally. Kasa सम्बन्धित नियम में आवश्यकता व परिस्थिति सोया उकितिकियागु हिलेगु तनेगु जुई. Rules of the contest can be commutated, changed and added depending upon the need and circumstances. Kasa सम्बन्धी व्याकरण अधिकार गोसा खलाय के जुई. गोसा खलाय निर्णय नियम माने यागु सक्सिगु कर्तव्य जुई. गोसा खलाय निर्णय अंतिम जुई. Quiz organizers reserve all rights regarding the game. It will be everyone's responsibility to respect all rules made by the organizers. Decision of the organizing committee will be deemed final. Dakle lipa chi corona unrais pakhe tapang chunta niyam palna ya. Finally, please obey the safety rules of Corona-19. Yaku subha. Thank you so much. Yaku subha kesamanju weto Chicago pakhe niyam samiti ya dijo mo dijo weto kesamanju ya pakhe ujo fona di thongya nirnayak to प्रेम साथी कुलादरजु व हालको श्रेष्ठजु निमे चाहिँ उजा फञ्चना व विमल श्रेष्ठजु मु ज वेकै चाहिँ वेकै पनि
부정포나 지제 통이 가사 통이야게 통 어린이와도 부야 녀설이서 가사 어린이가야 녀설이서 가사 야 뭐 소쿠구 보줄라 चिकिन्छ थाउ क्यामेरा अफ यान्दिछ त म्युट यान्दिछ म यान्दिउ खस आटक खाली चाहिँ थन कासमी पिन्छ जक थाउ क्यामेरा अन यान त इस सा सा जित छ ठ्याक व स्वेत छ अपि सुना चाहिँ लिस बियादि ख मकु दका स्वेत अले लिस बि बले जक अन म्युट याना लिस बियादि छ क जु आ चाहिँ दि थङ कासा चाहिँ सही 저 파티시펜트 저 परिचय गाइमा अनि क्यामेरा स्को तागा डोको कोठा स्पेमा डेफिनेटली कासमी पिनु चाहिँ मसिका बिउ जले बके नापा जी थन ना कजना तफोस्वा पुचया पुचनाय विदिशा महर्जन जुया त जी थन लस्कुसियान छना चिकपिनु पुचया ग्वालिमी पिनुन ख्वा क्यादिस थन तपेंग अले थद चाहिँ थौ यो मसिका बिया दिस सुयुना चाहिँ सुख तका चाहिँ अले थौ कथा वरिपरि सका चाहिँ क्यामेरा सका क्यादिसले खाली जिउलाई तक कन्फिडेन्सलाई तक Juzulapa Sakastina, Jiguna, Bidisha Maharjan ka, Aleji, Tafo Saya Puchanaya. Namaste, Jiguna Rasika Maharjan ka. Juzulapa, Jiguna Nimika Maharjan ka. यको सुबा दु चिकपिन्त तफोस्वा पुचा नाय विदिशा महर्जन जुया त यको सुबा अथे आजि मेउ पुचा पाके भने गु स्वा पुचा नाय जुया दि जेनिशा देशार वैका दि थन लस्कुसी यान्चोना थौ पुचा या दको ग्वालिम्बी पि दको दुजा पिनि चाहिँ ख्वा छ केना वैका पिनि मसिका बियाइस अले हगु कोठा वरिपरि छ क्यामेरा चाविका क्यामेरा छ Jina pianjana gusma pucaya. Juzulapa Jiguna Jenisha Deshar, Ji Gusma Pucaya Nayaka. Namaste, Jiguna Asis Deshar, Ji Gusaya. Duja kha daisa. Duja kha. Member. Juzulapa Jiguna Asis Unique Deshar ka. जी सका क्यामेरा वरिपरि सका चाहिँ कथा स्वेर जिउसा सर त्यो एक्चुअली हाम्रो ल्यान्डलाइनबाट कनेक्टेड छ है त्यसैले जुजु चुपामो अयो बोले चाहिँ झिसन हाबा धामा छु चाहिँ दुनी चाहिँ न्याको स्याको छु दुसा चाहिँ छक्क न्याको चाहिँ कम्प्युटर केन न जिउ अयो न या जिउसा चाहिँ मरु इट्स फाइन जिसा चाहिँ झि दुजा पिन्छ कासा न्याकिमी दुजा पिन्छ चाहिँ सिकिन बालक सोचना दि कासा भिडियो बोलेन उखे थुके चाहिँ खलायो अथवा चाहिँ मिखा दुनी आई कन्ट्याक्ट या चाहिँ यान्दी मते थन दक्क स्क्रिन दक्क आई कन्ट्याक्ट केना चाहिँ खला माली दिस अले छम खिचान दुथे त्यो खिचाला ग्वाली आइ मखते तर आजि न्याने भने एकैको सुबा गुसवा पुचा या त चिउ मसिका यानिति आजि न्याने भने पले स्वा पुचा पाके पले स्वा पुचा या पुचा नाय एकमाया श्रेष्ठ जुया त जि इना प्यान्चना चिगु पुचा या दुजा पियो मसिका थयुन मसिका बियाइस अले थौ कथा वरिपरि सको क्यामेरा केनाइस Juzulapa Jiguna Ekmaya Shrestha kha, Jitho Puchaya Naya kha. Juzulapa Jiguna Akanksha Mishra kha. Juzulapa Jauna Sura Balan kha. Kok boy dira?
संयुक्तजी अनम्युट या मला भएको छ पलेस्वा पुचा या मसिका जुइदिनका आजि न्याने भने मेउ पुचा पाके धले स्वा पुचा धले स्वा सरी धल स्वा पुचा धल स्वा नाया सुगम जजलपा जीवना सुगम शाही ह अले जिठो धले स्वाया नाया ह जजलपा जीवना अपुरो कर्मचारी ख जिजाको सुन्दर जागो तापिया बोलन ख सुदाय जजलपा जीवना कृष्ण महर्जन ख जी जब सुन्दर बोलन ख सुदाय इच्छा केना दिनिस त जिल्ला सर सर जिल्ला खन्छ हजुर जिल्ला ला सर यो सुबा पुचा नाय अब पुचा दुज पिन्छ पिन्ता चाहिँ तो कथाना झिसा खण्ड त जिया कासा न्याने गयो भने यु बिमलजु न्याने मसा जिल्ला खला झिसा न्यागाडी छ ए These are kind of screen share ya. Kasa you. Chicken za khanda ya na. Screen bola. Bola. जी चाहिँ पले स्वा धल स्वा वो गु स्वा पुचाएर खम्चुन हुदु मेमोसम्म चाहिँ थन क्यामेरा अन या ल्याउँथे छ पले स्वा धल स्वा व गु स्वा खण्ड त नेम चाहिँ तफो स्वा पुचा चाहिँ खण्ड थन तफो स्वा पुचा यो चाहिँ क्यामेरा अन यान्दी छ संयुक्त जी अन जे छ तफो स्वा ओके कोइला खाने ठाउँ जी ठ्याक्क मखनी जुल तर एनीवे डिजाइन आन्यानो है तो नियम त जिसा नपाए बना चाहिँ छिकिन्द लको केन भिडियोले ओके नपाङको पुचा थन तफो स्वा गु स्वा पले स्वा व धल स्वा पाठ्य जीवन दुई तफो स्वा या त थौ कासा या तकले नपाङु नेसा पनि तफो स्वा पुचा या नपाचे जी नेसा स्वा नेपाया नक्सा थे बा लागु बा लुगु नेपाया छगु जिल्लाया ना सुख What is the name of a district in Nepal which looks like Nepal? Ka Pyuthan, Kha Baglung, Ga Morang, Gha Sangkhua Sabha, Nga Mustang. So Nesa Avona, the first one, Puchayada, Jesus Chicken in Hackathon. Baglung. बागलुङ ले चाहिँ लिसा होला जी चाहिँ तो थना क्लिक गरेर आछ है आछि लिसा जुल इन्द्रा दु तफो स्वा पुचाया त आजि न्याने भने निगु नेसा पाट तो नेसा भने गु स्वा पुचाया त अझि लुइ त देखे त ला त छेलिउ मु ज्याव याना सुख What is the name of a major tool used by hand to make beaten rice? Ka muga, kha lohama, ga lusi, gha gasu, nga naking. So nesa wana gu swa puchaya ta ji thana I nyaka chana. Kha stone. Kha loama stone da kasi lisa wala ji thana click yana stone. Lisa pati modula thwa nesa awana pale swa puchaya ta chikini I ji thana nyaka chana. Lucy.
लुसी रही चाहिँ लिसा वाउदु जिथना आछि लिसा जुल पलेस्वा पुचा या पाके लुसी बजी लुए त देखे त लाता छेलिगु मु ज्यावया ना लुसी तका चाहिँ पाछि लिसा बिया दिल यको बिन्द्रादु आजि न्यने भने सोगुगु नेसाया निति रञ्जना लिपि खगो चो क्वे चिंका स्वाना त्वेगु याता सुदाई. What is it called when letters of Ranjana script are written by typing from top to bottom? Ka milakshar, kha hastakshar, ga shabdakshar, gha kutakshar, nga himakshar. So nesa bona paleswa puchayata chikinu I thanaji nyakachana. Ga sabdakshar. Ga sabdakshar hai. Lisa word ji thana soya thana click yana. Lisa pati modula atho nesa bona dhala swa puchayata chikinu I thanaji nyakachana. Ranjana lipi khago swa kwe snika pana soya yata chai. Sir, kutakshar. Kutakshar hai. Lisa word ji thana click yana soya. आछि लिसा जुल होला स्वा पुचया पाके कुटाक्षर रञ्जना लिपि खगो चो क्वे चिंका स्वाना जय त कुटाक्षर आज न्याने भने मेउ नेसा मेगु नेसा तो नेसा भने होला स्वाया त हाना बनि थिन्छ जिसो यातना Tokipa Kenatogu, Newah Mariana Tsuka. What is the name of the Newah sweets shown in the picture? Ko Balabara, Ko Balsai, Go Baramari, Go Bakampa, Ngo Chikampa. So Nesa Wana, Dalaswan Puchayata, Jitana, I Nakatana. So kita kena tahu Newah Mariana Tsuka. Nesa dalam suara pucaya. Unmute yana, bisa biar bisa. Ia koi bagi Malayani thana? Balsai sir. Balsai. Aci bisa. इला यको गइदिला तर लिसा चाहिँ पाछे बियादिला भएको हुन्छ थो किपाय क्यानातागु नेवा मरिया ना बालसाई ख यको सुभाच किन्छ आज न्याने भने आबागी चाहिँ फर्स्ट राउन्ड ने दके नपांगु चरने चाहिँ थना थन्छना तफोस्वा 20 गुस्वा 0 पलेस्वा 15 भलस्वा 35 लिया चाहिँ नि थना थन्छना हुन्छ ल भलस्वा आ तक तले न्या हुन्छ दु Napae tafoswa ale poleswa ajan ji nyane bani meu nesa yani kala he chi maya paha weka kala he chi maya paha weka bulu wo chipala yana nyasi baniu paha yata Newah bhasha chudai. What is it called in Newah language for walking sluggishly with short steps? Ka kuti kuti, Kha piti piti, Ga chiti chiti, Gha wasya wasya, Nga bhata bhata. So nyasa wana tafo swa puchaya ta ji thana sikpinu I nyakachana. Gha wasya wasya. Gha wasya wasya ji thana click yana swe. Lisa pachi mazula thon nyasa awana gu swa puchaya ta sikpinu I thana ji nyakachana. Muswa pucha ala he chi moya paha weka bulu ho
पिटी पिटी ख पिटी 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 दाइयो चाहिँ लिसा वाउदी जी थाना चाहिँ क्लिक गर्न स्वे आछि लिसा गुस्वा पुचाया पाखे पिटी पिटी. In Newah language, walking sluggishly with short steps is called piti piti. Aji nyane wane megu nyasanti. Tokipa chasi katha gugulia wema. In this picture, which number should appear at the end? Ka 23, ka 21, ga 19, ga 25, ga 22. 23, 21, 19, 25, 22. So nesa wana guswa pucha yata ji thana I naga chana. 19 on 19 dai rakla 19 चाहिँ ga 19 ji thana click yana swe. Pachi lisa guswa pucha ya pake 19 pachi lisa jula. So lia we mau so shrinkhala आजी मेगु ने सब पाके भने यले कृष्ण देग न्याने लोह स्तम्भया चुए सुकिया प्रतिमा दु whose statue is there on top of stone pillar in front of Krishna temple in Patan. Ka garud kha ko ga satacha gha bakhu nga wang bhatu. So nyasa wana pale swa pucha yata jit chikini thana I nyaka chana. Ka garud da bisa lisa wadu pale swa pucha pake jit thana click kana swai. Pachi lisa hana pale swa pucha ya pake yale Krishna dega nyane loha stamba ya chwe garud ya pratima du. Aji nyane wane megu nesanti. Kipa gugu loka wagu Newah nakha napaswa. Which popular Newah festival is related to this picture? Ka yamaripuni, kha sitinakha, ga gunupuni, ga sakimanapuni, nga gatha muga chare. So nyasa wana dhala swa puchayata ji thana chikini I naka chana. Sir, ka yamaripuni. Yamaripuni daga चाहिँ लिसा वाउदु धला स्वा पुचा पाखे आजी थना क्लिक yana स्वे ताकि मखु daga आछि लिसा हाक्न छगा धला स्वा पुचा या पाखे त्यसको चाहिँ लय दाया चाहिँ अन नेपुका दिउदु पुचा दुजता दको well done सोकिबा यामरिपुनी उ चाहिँ छौ दोका वागु नेवा नखख किन apa चाहिँ स्वापु उइना स्वा आजि न्याने भने मेउ नेसेनिटी आ थो न्यू चरण सिरल न्यू थो आटको चाहिँ धल स्वा पुचा तकले न्या 55 अले पले स्वा व गुस्वा न्यू चाहिँ ल्या थन 35 खण्ड त फो स्वा 20 आजि पल्का छगा चाहिँ दीपाका चारो छौ चाहिँ यो विज्ञापन बच्चा स्वेदा चिकिन्दना बच्चा चाहिँ दीपाजी. We'll have a short commercial break before we move on to the next round of questions. Sir, break to ko chha camera off yasa ji ki maju. Rest room window. आज जी आइलाई जी आना चाहिँ जी.
आज 하나 더 진짜로 디파 더 시그레든가지 아니면 더 가사 밑에도 넣고 부자야 되지 하나 컨트롤도 페메스테 जसको सिक्किम हातमा छ आज न्याउने भने सब चरण यानिति तो कासाया मेगु नेसा तफो स्वाद भन्ने छ जिसको स्वे हैन मेगु नेसा नेवातेगु छगु जात पुङ ते जातीय लजगा सुखा. What is ethnic occupation of the Pun caste among Newah? Ko Sinja, Ko Kipa Chueguja, Go Lohanja, Go Bunja, Ngo Marichuiguja. A. Wood carving, B. Painting, C. Stone carving, D. Farming, E. Sweet making. Pun Jatiya Lazaga, the occupation of the Pun caste. The first one is to yes, one to the E. Street making. So E street making. Okay. Mari chui ज्यादा का चाहिँ लिसो वाउदु फो सापुचा पाके जिथाना चाहिँ चिकिनु तना क्लिक गर्न स्वे E street making मरी chui को ज्या पोते मखु ओ पाछि लिस मजुला so नेसा आवना गुसवा पुचा या त चिकिनु जिथाना E नाका छना E painting रका लिसो वाउदु इपा chui को ज्या पोते खकी मखु तना क्लिक गर्न स्वे Toategu छगु जात पुते जातीय लजगा किपा चुएगु ख आजि न्याने भने मेगु नेसा यानिकि मेगु नेसा को संकिपाया नकी सुख. Who is the heroine of this movie? Ko Bhintuna Joshi, Ko Hisila Maharjan, Go Ayushman Nakarmi, Go Aradhya Lakshmi Khadki, Ngo Nabina Shrestha. So Nesa wana Guswan Putayata, who is the heroine of this movie? Jithana Iswan. B. Hisila Maharjan. B. Hisila Maharjan, Kha Hisila Maharjan laka chahi Lisa Waudi, Jithana click yana swe. Achi Lisa Guswan Putaya pake Hisila Maharjan, so Sankipaya Naki Kha. Aji nyane wani Megu Nesa. Megu Nesa. Newah Bhasha Sangrahalaya Yata Sudai. What is a museum called in Nepal Bhasha? Ka Dhuku, Ka Safu Dhuku, Ga Mu Che, Ga Muna Che, Nga Chapa Che. So Nyasa wana Pale Swa Pusayata Chikini E Thanaji Nyakatana. Sangrahalaya Yata Sudai. Gamunache. Gamunache Jithana click yana swe, Lisa Waudu, Pale Swa Pucha Pake. Achi Lisa Pale Swa Pucha Pake, Newah Bhasha Sangrahalaya by museum Yata Munache. Aji nyane wani Megu Nesa. Megu Nesa. Raksai wo lobe. Chon kwe, jawa khawe, sala taigu dhoyata sudai. What are the intersecting lines drawn on maps and globes called? Ka a changsa, latitude, ka deshantar, longitudes, ga bhaugolik grid, geographic grids, ga bhaugolik dhoa, geographical line, ngo twe twangu dakku maku. None of the above.
So nyasa wana dhala swa pucha yata chikini I thanaji nyakachana dhala swa pucha. Noksa wo globe to kwe zawang khawe sala taigu dwa yata chulai. What are the intersecting lines drawn on maps and globes called? Latitude, longitude, geographic grids, geographical lines, none of the above. So either ayoko bagimaru, Moliani is moru achikini, yakna lisa biasa. Sir, A latitude. A latitude. A latitude of Shansa. Ita Pachi Mazula. Aji tafo swa bagi wane. Choose E dunia jai word. Countdown E dunia jai sikmi lisa bima. Yoko ina kaidi mate. How do E kaidi sa? Tafo swa pucha yada ji sikmi E nyanga chana. C. Geographic grids. Bhaugolic grid, geographic grid. Baka चाहिँ lisa word. You cannot click and aswe. Achi lisa. Tafo swa pucha ya pake. Noksa wo globe so kwe jawang khawe sala taigu wo yata bhaugolic grid thai baka चाहिँ pachi lisa bia digu lo. So charanna athama sira lo. Ataka 55 ल्या तल स्वा कोसो याना न्यो गुस्वा 70 अन्धु दु जी न्योने भने आ मेगुन्या सयानिति मेगुन्या Okay, who the Taliban tesa hopinsa kaje yana kaguka. Which country has been captured by the Taliban recently? Ko Pakistan, ko Syria, go Afghanistan, go Kazakhstan, no Iraq. So nyasa wana thafo swa pucha yata ji I nhaka chana. C. Afghanistan. Go Afghanistan yata ji thana click yana swe. Afghanistan. वो देखा Google देखा दाबले था ना अफगानिस्तान लगा चली सब पैसे जो तो कने Google दे तालिबान ते ऐसा था पिंच कजे है ना कागु खा वो अफगानिस्तान Redmi 8 दगा चाहिँ था ना खंडु गुदु सक्के सुरेन जो थागु चाहिँ क्यामेरा अफ यान दिसा तो नियम कथा दक्को कासमी पिंच जगा थागु चाहिँ क्यामेरा अन यान दि इता चाहिँ था ना सोयमाली बिको पनि था ओके आज न्याने भने मेगु नसानी थी Bidisha Cup gosa guedunku de wogudu. How many countries have already hosted World Cup up to twice? Ka nigu 2, ka swangu 3, ga pyangu 4, ga nyagu 5, ngo chaguna madu none. So nesa wana guswa pucha yata ji thana I naga chana. None daga चाहिँ I none छगुना मरु daga चाहिँ थाना जिया क्लिक गर्न सोय खपि मखुली छ दिसा पाछि मजुले थनेसा आवन पलेसमा पुजा यता जी थाना I न्याका चना निको तक विश्वकप गोसा गएदुनको दे वगुदु. How many countries have already hosted World Cup up to twice? C4 C4 daga lista wo वगुदु क्यांगु जी थाना क्लिक गर्न सोय wana pachi mosula थियो सोनेसा हाना wana hala swa pucha yata ji hala swa pucha ya I न्याका चना. Sir, bacha question है मठुला जी. How many countries have hosted World Cup? How many countries have hosted? How many countries? Go country to was World Cup चाहिँ निका तक याद हुन्छु. छिपिनी आई यको मरुनी. How many countries hosted up to twice? Minimum up to twice. 2. wana pachi mo a new जको लिसा चाहिँ बाकी दनि थाना लिया नि तफो स्वा पुचा यता थो न्यासा wana जी I न्याका चना. It has to be either 3 or 5 now. कि त स्वांगु ख कि त न्यागु ख निको तक minimum न 2 times. मगला निको तक चाहिँ याद हुन्छु. गोसा गएद हुन्छु विश्वकप गोगु देश दु. को I मरु
Tafo swa pucha. G daidela 5 3 B3 3 Pachi Lisa Mozula oh Sunana Pachi Lisa Bima Futo Bisokap Nikotaka Yadunku Gosa Guedunku de Gogudu Daka Nyagudu 5 countries have already hosted World Cup more than twice or no up to at least twice okay Aji Nyane Mane Nyagunesan Johnson & Johnson Corona Vaccine Gugu de Yagu Kha Johnson & Johnson coronavirus vaccine belongs to which country? Ka America, Ka Russia, Ga Australia, Ga Spain, Ga Germany. So Nyasa wana Paleswa pusa yada jithana I Nakazona. Paleswa pusa. Ka America. Ka America ka चाहिँ bisa waudu jithana lekana swe hockey maku bisa kaisi hockey America Johnson & Johnson corona vaccine देखो ल पाँचले सोच्यो आज न्याउने भने मेउ नेसा हेर्नु हे चौबी मधुबले देखा तैगु सार्वजनिक चौबी या त नेवा भाषा छुदाई in Newah language what are the public toilet called that were built long before private toilet in homes ka paikana kha shilkhana ga sulakhana ga khikhamuga ga ngo chito ga so nyasa wana dhala swa pucha ta ji thana I nyaka chana सर जी खिखामुगा ji अथवा ga khikhamuga ta ka चाहिँ लिसो वौदु so पाछि लिसो खकी मखु थना आजी क्लिक जाना छे दhala swa pucha या पाके पाछि लिसो छे चौबी मधुबले देखा तैगु सार्वजनिक चौबी या त नेवा भाषा खिखामुगा दाइ ल ए पाछि लिसो आजी न्याउने भने मेगु नसा यामिति ए दक्ष हली नेवा दि गुखुनु हनी when is the World Newah Day celebrated every year ka December ya lipangu shaniba last Saturday of December ka 1 January 1st January napangu January ga March ya napangu aitabar 1st Sunday of March ka March ya lipangu shaniba last Saturday of March no 15 April 15th of April so nyasa wana tafo swa pucha yata ji thana chikune I nyaga chana World Newah Day last day of December 1st of January 1st Sunday of March last Saturday of March 15th of April Tafo swa pucha yata last Saturday of December last Saturday of December ya lipangu shaniba takatan lisa wadu ko di thana tikana swe kasi lisa mazula tho nisa nesa wana gu swa puchaya ta chikune I thana ji nyaka chana gu swa puchaya ta World Newah Day hali Newah Day 1st January 1st Saturday of March last Saturday of March 15th of April The last Saturday of March. last Saturday of March March ya lipangu shaniba takatan lisa wadu ko di thana tikana swe Lisa पासी जुल World Newah Day रका चाहिँ सिक्नु छ गुगल याना चाहिँ टाइप याना सर्च एन्ड दिल दासा न वो चाहिँ हली न्यंका या दे दस हली नेवा दि रका गुखनु हनी रका सबले वो चाहिँ मार्च या लिपांगु शनिबार रका चाहिँ किनी लास्ट Saturday of March अझै न्याने भने मेउ नेसा एन्टी Evander Holyfield Chu Kasanapa Sambandit Kasani Ka. Evander Holyfield is associated with which game? Ka tennis, Ka football or soccer, Ga rugby, Ga golf, No boxing. So Nesa wana guswa pusayata jithana I nakachana. Evander Holyfield. I boxing the Gazalisa Maudu, Guswa Kusapake, Jithana Likana Sway. Lisa Passive Google Passive Lisa
Evander Holyfield boxing kasanapa sambandhit sapudu kasami kha aji nyane bani megu nesta yani Ewa bhasa madal yata chudai. What is a madal called in Nepal bhasha? Ka dafa khi, kha maga khi, ga naya khi, ga dama khi, nga twamu khi. So nyasa wana palisma pucha yata ji thana I naka chona. Ewa bhasa madal yata chudai. Madal. Dafa khi, maga khi, naya khi, dama khi, twamu khi. Palisma pucha. Naya Ekmaya Shrestha. Damakhi. Damakhi daga चाहिँ लिसा वरु जितना पुक्याना सोए लिसा पासी पुक्नु लिसा पासी मजला थो नेसा आवना धला स्वा पुचा यता जितना इ न्याका चना सर मगखी बी मगखी मगखी daga चाहिँ लिसा वरु जितना पुक्याना सोए त म चाहिँ सुरजुली खकी छु मादल लगा चाहिँ गेस यान्दिउ खकी अनुमान यान्दिउ खकी आँकडा यान्दिउ मादल या त नेवा भाषा मगखी भाइ ल के भाषा मादल दाइ नेवा भाषा मगखी अनि चाहिँ भिसा वे दाइनु मगखी मेगु नेसा किपा खेले दिगु विश्वया हे दखले प्रतिष्ठित सिरपा गुगु which is the prestigious international award for cinema Ka Grammy Sirpa, Ka Oscar Sirpa, Ga Pulitzer Sirpa, Ga Nobel Sirpa, Nga Tupi Tuna Maku. Grammy Award, Oscar Award, Pulitzer Award, Nobel Prize, none of them. So Nesa Wana Dalaswa Puchayata, Yitana E Nakachana. Sir, B Oscar Award. B Oscar Award, okay, saying Lisa Award, Oscar Sirpayata, Yitana Ikanaswe. Chilisa ana चाहिँ लाभा थाय ज्याजुया जोंदु पुचा दिजपि लिसे मेउ नेसा ज्या भने आथो मेउ चरण लिपांगु चरण आ पेंगु जगा चाहिँ थाना नेसा बाकी दिन छ यानी कि न्या जि छका चाहिँ निगो बो जिउ चाहिँ विज्ञापन छ बच्चा दि ग्वाली मिप्नु पाके कमर्शियल ब्रेक
Introducing Yeti Restaurant in historic Jack London Village in the quaint town of Glen Ellen. Their creative menu is a Nepalese Indian fusion of both cultures. Their kitchen draws from the best from Sonoma County by bringing you fresh, seasonal produce, meats and seafood, offering traditional appetizers, soups, salads, fragrant tender curries, tandoori sizzling entrees, and a number of vegetarian dishes, chutneys and pickles, and desserts, international and local beers, in addition to an extensive wine list. Their impressive naan breads come served on a giant silver platter. Yeti may be a legend, yet it remains one of the most famous creatures of cryptozoology. Open every day. Make your next destination to Yeti Restaurant on Arnold Drive in Glen Ellen in historic Jack London Village. 지우사의 미기아번에 니구 뭐 시래든가 아지 덕레 리팡구 뱅구 자이네 사타나 내니 덕레 리팡구 저러네 지야 원드나 아타가 잘로스와 pucha 110 110 Guswa 105 Poleswa 75 Tafoswa 55 Meunesta Hali Adibasi Din Gukunu Ka. When is the World Indigenous Day observed globally? Ka July 28, Ka August 9, Ka February 14, Ka July 29, Nga August 1st. So nesa wana ta for so puchaya ta ditana sipini I nakajana. Hali Adibasi Din July 28 August 9. August 9. August 9. August 9 तारिक को जाते हैं दिसो बाउदु तफो स्वाम पिछा पाके दिखाना क्लिक करना सोए पाचिलिसो आते पस्तर लिया था खंदु तफो स्वाम व पुलिस व नपना पे चें हम खंदे चोंदु August 9th is the World Indigenous Day. मेरुनेसा Sarasu Tinaka Safuya Tuan Sukha, who is the writer of the poetry book Sarasu, Ka Yogendra Pradhan, Ka Purna Vaidya, Ga Madhav Lal Karmacharya, Ga Naveen Chitrakar, Nga Siddhi Charan Shrestha. So Nyasa Wana Guswa Puchayata, Chikini I Jithana Nyakachana. Sarasu Tinaka Safuya Tuan. Pradhan, Purna Vaidya, Madhav Lal Karmacharya, Chitrakar, Siddhi Charan Shrestha. देखो ये क्या लियो मरु है ना चिकनी गुस्वा पुचा लिसा बियाई सा सिद्धि चरण श्रेष्ठ सिद्धि चरण श्रेष्ठ वो सिद्धि चरण श्रेष्ठ लिसा पाची मजुला पले स्वा पुचा या ता आर्थो नसा वना ई जी थना याका जना छ नवीन चित्रकार घ नवीन चित्रकार जिथन त्यासवे लिसा हाना पासी मजुलो थो नसा आवना धलो स्वाम पुचा या त चिकिनु जिथन ई न्याका चना सर बी पूर्ण वैद्य ख पूर्ण वैद्य गाचा लिसा बाउदु जिथन क्लिकना त्यासवे आछि लिसा धलो स्वाम पुचा या पाके सरासु चिनाका सफुया चोमी भाजु पूर्ण वैद्य जुयादी माइपुरु ख वङ वाले जक पूर्ण वैद्य जु नाजाम चिनाका नि चोमी भाजु पूर्ण वैद्य जु आका जका सुखावती भन्ने बासु यो चाहिँ पेटको जिस बुख नेन चोरौ ख वेक मधु गुना
त्यसमा चाहिँ माइबु ख इसे व ख व वाले जक मधुमा चिनाकमी भाजु पूर्ण वैद्य वैकया चिनाक सफु सरासु पाचिलिस आजि न्याने भने मेगु नेसायनिति मेगु नेसा What may Halami Sukha? Who is the singer of this song? Chaka dhacha mai chakane bhake heji chanta chanta tago gu matare jilmili yana kave chanta chanta jiu chaka dhacha mai chakane bhake heji chanta chanta jiu jaka jaji चाहिँ कनै वडा का वेलका चाहिँ छ यहाँ लागि अप्सन्स त जिउ चाहिँ विकल्प लिस्ट चाहिँ थाहा छ क सूरजवीर वज्राचार्य ख स्वयम्भू राज शाक्य ग रत्न बेहोसी घ रामप्रसाद मानन्दर ङ द्वारिका लाल जोशी तो नेसा वन पलेश्वा पुचया त जी थाना छिने ई नाका चना तो मे हालनी सुख मे हालनी सूरजवीर वज्राचार्य स्वयम्भू राज शाक्य रत्न बेहोसी रामप्रसाद मानन्दर द्वारिका लाल जोशी बी रामप्रसाद मानन्दर ह रामप्रसाद मानन्दर का चाहिँ विश्व वौदु दिथाना इतिहास है विश्व पासी जुति नदी रका पासी मजुला लिसा सो नेसा आ वना हना धल स्वा पुचा यता छिकने ई थाना जी नेका जना सर ए सूरजवीर वज्राचार्य क सूरजवीर वज्राचार्य रका चाहिँ विश्व वौदु धल स्वा पुचा पाके तन क्लिक केना सोए आ या सोए लिसा धल स्वा पुचा 135 ल्या अन चाहिँ 135 points तो मेया हालामी सूरजवीर वज्राचार्य पाछि लिसा तकले लिपांगु नेसा जीवने नेउ नेसा chosa chu chalatai which material is used in pencil ka graphite lead ka silicon ga yagua or charcoal ga phosphorus nga koila or coal so nesa wana thala swa puchayata yithana e nyaga cha sir a lead graphite lead a graphite lead ka graphite daga चाहिँ लिसा वौदला तन धलो स्वा पुचया पके जिथना या स्वे लिसा पाएसी जुगी मजु दाका म चोसा पेन्सिल है कल सीसा कलम में स्विच चला कोई ग्राफाइट जो चाहिँ कार्बनी छौ हीरा थे डायमन्ड थे कार्बनी छौ जो मेउया त्यो चाहिँ अर्गानिक फर्म जुल सब्स्टेन्स ग्राफाइट चाहिँ म चोसा है चला कोई ग्राफाइट ल सीसा कलम थौया नेसा दिसा कासा थने कोचा ल नेसा न्यन्यु सिरा ढंगा थौ चाहिँ भल स्वा पुचाइ 155 गुस्वा पुचाइ 105 पले स्वा व तफो सा चाहिँ तन बराबर ल्या खन्दु 75 Lights are awesome. वेगा बिना ठुलो होला वेगा मन न्यू टिममा ठुलो होला मतलब गेना मार्क गेना स्कोरिङ हेरि वेगा बिना छिक्न ठुलो होला आठो छिक्न नपाए मेसेज गजिनी अन वे क्वेशन मे मेसेज उनी मका स्ना नपा ढला उइदा 20 अंक बी अहिले हाग्न मे मेसेज बी वेगा न भन बराबर दिला हाग्न प्रश्न जिनी का छि ध्यानको प्रश्न मे मेसेज उनी मक हे का सुआ न्यू मध्ये थर्ड चाहिँ क्वेशन जिसन क्याज लागि इङ्ग्लिश कट हेरिला बिमलजु okay, we'll ask the question, one question for each team. If first question will ask first team, if he answered, we'll get 20. Then if he didn't answer, that question will not transfer to other team. The same thing for the other team also. Okay? Thank you.
지성 चाहिँ ड्र जुदै चाहिँ निगुटिन खण्डु ड्र जु चाहिँ तफो स्वापुच व पले स्वापुच जुल दक्ले नापाजी तफो स्वापुच या त नेने छाय सबै पनि पाना जुल मला तफो स्वापुच या जी दक्ले नापांगु चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेशन तो अतिरिक्त नेसा या त पनि जी नेने थाना pana jin share yan tara ni share ma jin ase program schedule था सही था दादा त्यो चाहिँ ड्र जुले न्यू चाहिँ या हिसाब चाहिँ सब चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेशन चाहिँ अतिरिक्त नेसा सब चाहिँ नेनमा आउँछु नि यो चाहिँ ठ्याक्क गरेको पनि चाहिँ नेसा नेने तो नेसा हिसाब नेमचना तफो स्वाप चाहिँ त अतिरिक्त नेसा एक्स्ट्रा क्वेशन छ खाना चाहिँ के यानी Aya America ya उपराष्ट्रपति या नाचुका who is the vice president of the USA Ka Kamala Harris Ka Kamala Davis Ga Kamala Watson Ga Kamala Biden Ngo Kamala Obama so nesa ya lisa biasa the first one A Kamala Harris A Kamala Harris ta चाहिँ lisa waudu dia to lokiana ha A Kamala Harris worker पनि लिसा पासी जुलकी मज गरेका चाहिँ लिसा सोय दुई A Kamala Harris पासी लिसा Kamala Harris is the present vice president of the USA so नेसा या चाहिँ पासी लिसा बिया दिला त फोसा पुचा या त एकको बिन्दुना दु चिप्नु ल्या आ पस्तर सोयामा 20 अंक यको दुया 95 जुल मकला यको चाहिँ 95 दका चाहिँ नोट यान दिस केसो मान्जु आजि न्याने भने मेउ नेसा सो मेउ नेसा चाहिँ जिसा नेनमा आउँदै सकथुबी चाहिँ प्रिपेयर गर्ने राइट सक्क जिउ चाहिँ 26 ल्यायो नेसा जिसा नेन्युजवी अले ड्र जु पुचादै चाहिँ थन पलेस्वा पुचा जुल पलेस्वा पुचा चाहिँ तयार जुल दिस पलेस्वा पुचा या त दिसा जा मेउ नेसा नेने तो नेसा चाहिँ पलेस्वा पुचा या त कति पुनी निसे छे छे गुगु मत च्याकी which lamp is lit in the terrace from kati puni ka ya mata kha chaka mata ga ala mata ga de ya mata no dhuku mata चिपिने इजा थाना इ नाका जना इजा थाना सोय जना दु 1 सेकेन्ड 1 मिनेट चाहिँ कति पुनी निसे छे छे गु मति मत च्या ओले स्वाप हैछ चक मत जका चाहिँ चक मत जका चाहिँ लिस वदु इ थाना पाछि खगी मखु जका चाहिँ स्वे गके पनि लिस सिपिनी लिस चाहिँ थाना दिस स्वे जु ओके इ थाना शेरिया पाछि लिस मजुल चक मत ख चाहिँ पाछि मजुल कति पुनी निसे छे छे गुगु मत च्याकी दाले यो पाछि लिस चाहिँ आला मत जु
so lisa pasi mojula paleswa ucaya pake uki ajisan thanai khane data पचहत्तर ल्या जुया चाहिँ पले स्वा वो तफो स्वा जो धेरै बल्ला चाहिँ तन चाहिँ बराबर ल्या खन्दु खनापा तर छौ नेसा न्यानले नेसा वेक पनि नेसा पाके तफो स्वा चाहिँ पाछिली सजुल पले स्वा पाछिली मजुल तर अथेसा पले स्वा पुच ल निराश जुइमा छु खमहरु थो राउन्ड चाहिँ वेक अप पिने जुइरका चाहिँ अवश्य न बोला मखु छाएसा तो दक्को चरण श्रेयधुमका फर्स्ट राउन्ड यो दक्को चाहिँ कासा श्रेयधुमका वेक पनि ल्या वेक पनि संख्या चाहिँ तकले अपोजिट लाछ वेक पनि अझ न न्यू राउन्ड वनि चाहिँ निश्चितला मखु तर सम्भव तु यको सुवा सिक्पिन त थया जजुवाले आ जी हना सक इना पियान्छ प्रोफेसर डाक्टर प्रेमचन्द्र तुलादर अथवा डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठजु वेक पनि त विमल मान श्रेष्ठजु या त थया कासाया निर्णय या बारे सुख तैदिता नमा जज पनि नरहेका बालगोपाल जो जिन छुन्नामाला छु मतलब छु आठौं कासै बारे छु नौना दियो कल छु जिठौ तो कासा यो जज जिदे तस्कन लेट आ अले जिन चाहिँ उखनु नापयौ नापंगु लिपंगु चाहिँ युट्युब सोइहुदु वो प्रतियोगिता त तस्कन बालाय ताल प्रतियोगिता कापी सुंग पेंगु पुच पेसन थौ मेहनत तस्कन याओ भनेदु वेक पिन त यको सुबह देसन गर्न जिउ माम बायो खेले वेक पिन सदा सर्वदा ला दैचनी है जिसं आशया वेक पिन जे वन पिन त पिन्तुना दु अले जे वने म खुसान थौ गु मिनट या त वो मिनट त काम याना तो नगार लासा लिपा लिपा यो थयो नेसली सकासा थयो प्रतियोगिता भेजा भइरायो वेक पिन त पिन्तुना देछा जिन थौ खट्रिए जगते सुबह बालगोपाल श्रेष्ठजु आठेनो जे प्रेम शान्ति तुलादर म्याडम सिना छु टपो ढेरी जजलपा बिमल जी बालगोपाल जी संयुक्त जी वो थौ सेम्पटके टिपी आटपटके पि केमेज पि किजापि फुकस्ता जो चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वानन्दो अथौपट्टि कासा तस्काय न्याय पको वन क्यों फसलन उले मेहनत याव खण्डो कासाला समस्यालाई समकुयालाई रेपटि वयका अले कासायुपट्टि गु क्वेसन प्याटर्न का वन चाहिँ तस्का जिसेला प्याचिन्छ न्यू आयो कल्चर जुल अथे इंटरनेशनल त नेशनल तबि फुकन दुठ्याका अले उकिन चाहिँ जी त न मस्तेस जुको कुता यावदो अखेतला थौपट्टि तफ स्वान चाहिँ त्यात तर त्या बुजिरिपट्टि ला त मेवे खख तर चाहिँ वे कपिस गुलि कुता एटा गु चाहिँ थयो भाषा संस्कृति त वे कपिस मायाना सेका दिल त जिउ निम्ति गौरव वे खख मतलब थया मस्त चाहिँ जिकना भविष्य का ट्रेकअप संगु कुता या खपले जिउ भविष्य अझ बालानी जिनिरास जिउ माओपट्टि मर्ने जिउ भाषा संस्कृति अझ माइतिनेका जिस आशा याफो नपो चाहिँ डब्ल्युएन वन चाहिँ गु चाहिँ थौ चिरो बुन्डिया लस्ता थो चाहिँ या त डब्ल्युएन व त न आपला आपला वेकअप न्यू कुटा एटा पास न्यू कुटा एटा योको स्वाडो अले नपो थौ चाहिँ गु चाहिँ स्पोन्सर एनडीपी मतलब विभिन्न संस्था बाजु मेजुपी वेकअप पिन्त न आपला आपला भिन्तुना नपो स्वाडो सुबा प्रेमचन्द्र म्याडम योको सुबा छि यी त जिमो नेसलिसा कासा त थौ जा जजना दिउली योको सुबाडो अनि चिवाना जिमो जाय लागेन छिन छ भिन्तुना बिया दिउली योको सुबाडो आठौं यो को जा नेसलिसा कासा कठ चाहिँ धलस्वा तपस्वा ओ गुस्वा चाहिँ नि जगा मेउराने चाहिँ दियो ले गुपोलेस्वा ड्रले वेको झनि चाहिँ मोफ्ट मोक्सा ठुके जिमु कासै नियम अनुसार भूपी मध्ये नै लक्ष्य अपो अंक हम नम्बर हमेशा चाहिँ मेउराउने छौ टिम त वला लोक न्याउ राउन्ड सिरेका
nhau game 시대가 시대 에서 무빈다나 짐산수 제 라칼리 모지가 저 मतलब 진짜로 제 힐파 비오네 진짜로 मतलब gift card 그냥 소 비우도 내가 나 치킨다 왜 올려야지 아토 통유 game 타네 거자이 매우 शनिबार 하나 매우 game 빙우पट्टी game सुरजी थे इले बाकी चाहिने जी जातो संयुक्त श्रेष्ठ दलला Yakusuba Biozu, were Nimoji, and Tonya Nina Bazumazu Pinto. Was going to Balagato Tonya Casta Disanacata, Tana Swed do. Talaswa Putayasi 155 points, except Paspandalia, Hakasago, Guswa Putaya 105, except parts. What top first one 95, and Pansan Nabelia, Poleswa, Positalia. Poleswa Putaya, nothing the Dimozo idea. Disan sa Santona Sirpa biu चाहिँ व्यवस्था दु याक्ने सिकिन चाहिँ दिसा इमेलले अथवा चाहिँ स्वापते छि चाहिँ सान्तना पुरस्कार चित ललाए त अथे आठौं या कोम चाहिँ सोंगु चाहिँ पुच थौया चरण मेउ चरण पनि दिदै तल स्वा पुच गु स्वा पुच व तफ स्वा पुच दिएको ल नकलिपा बिरोजु चाहिँ जुदा नापा दिथे दिसक जी दको विज्ञापन दाता पे डिजाइन ग्वाली में पिनु नाचक थना कया चिकिन्दा नेके जिदा ग्वाली यन्दीपी दिनेश मल्ल भएका चाहिँ एभरेस्ट रियल्टी लिमिटेड ब्रोकरेज वा हका खजाना रेस्टुरेन्ट अथे सही रियल एस्टेट जिमी घिमिरा पाखे एमडीएस भिजा इमिग्रेसन सर्भिसेस Everest Air Utilizer, Jenisha Deshar. Udunga Ram Astamaya Memorial Trust, Ram Astamaya Shrestha Smriti Trust, Banepa Lokotol Pake, Paka Khazana, Himalaya Travels and Tours, Rajan Shrestha, Toronto Pake, Canada Newah Guti, Himalayan Momo, Passaputa UK, Air Zone Travel, Colorado ya Newah Pasapi, Aero Nepal Travel, 2 p.m. Noodles, Chicago Newah on the book, Season Enterprises, Himalayan Arts, Zuzu Wares, SAP Accounting and Tax Services, Bidisha Maharjan, Welcome Eyebrow Threading, Yati Restaurant, Modern Newah English School, PFA Premier Financial Alliance, Boulder Salad, Colorado Newah Khala, okay, Newah Susana Kendra. Okay, Pini Guari Kota, this is into Jaja Nakula. Succita Loco Kasami Ping, Nirai Guazimez Pinta, or Gosa Kola Doko Duzawa, G. Sanita Strasha Pakena, Toko Pahapinda, Yakosua, Tonya Jazo, Tanaya, theYak, Yakosua.